tun truma rongbola chanchin kan ngai thlak tur chu nun herdang lam thei class te thendi na Tanzania rama Henry chanchin ani Karkalta Khan Henryan Tanzania rama Adventist University of Arusha alu atranga Seventh-day Adventist thurin lama hip ani thu kan retoa ani khan ko ran in khom te thairing mi ni tele sabat nia che chuana angchi te kha nuamati a chuti chung chuan an chung ko ran pol member rin tak ani zuizel ani kumni na azur lain Henry chuan Adventist nola aming dorini Kenya ramlam mi chu University of Arusha atong hlau maya chu nula chu international zirlai tam tak zinga pakhat ani Henry hi chu Tanzania ramlam mi ni in Africa ram sang mi te nun phung hriat chak mi ani a dorini chanchin hriat phei chu a chak le zual ani Henry le dorini chu anin kom ngai taviau maya khoi muna po an leng dun ta zela an zirlaya te po in tran puitonin tongtrai hun po an mang dun fo ani engemu chang te chuan nam sang chanchin te suin Tanzania le Kenya ram pahni chung changa han in hnial bab chang te anaya atira chuan Henry le dorini te hian an sa khodang lam na chung chang an soi mai ngai lo dorini hian Henry chu Adventist ni ve tura angaya chutianga angai po chu aom ve tho achan chu Henry kha campus chunga sa khothila ain man that em wang ani pathian biak in khom te kai hroin zirlai zai pola te atel zela Adventist aniloti ashiat taka chuan remchan na annei apiangin pathian chungchang soina annei ta thina chuta Henry chu University zirlai ten tharau lam thila in toy hriamna Rwanda rama annei tura tel tura som ania chu program chu East Central Africa Division chunga Adventist ko hranin a huai hot ania chuta chuan Tanzania te Rwanda te Kenya te le ramdang pariat lai atel ani Henry tan chuan Rwanda akal voi khatna ania aram chungchang soina tlang sang khat le nui mel mak ta doi ram ti chau chu a hria tuna chuan ama mit ngein a mu ve don ta ani chuta trip an nei zo chuan Tanzania ramlama hong le in ko san hruai tu te in to khom na Rwanda chungchang soi tura som ani ani Adventist po ni ve leilo chu tiang soi tura som ani chu makpo ati hle ani an trip nei na khan a chok phur hle mai renga Henry chu University zirlai te puala tharau lam in toy hriam na a kum le a Kenya rama nei tura kaltur po in a in pe sa diam ani chu po chu Kenya ram ato voi khatna ania an retreat nei na chuan University zirlai zaipol zinga telin an rimoi chu zirlai dang te po in an fakna sa hle ani an ei turbo seite atui nain an program po chu uluk taka don lok fel thap ani ba ka an in thlenvel na po athamuan pui om hle ti a hria chuta athil ton chuan Adventist rin na angai hluntan po abel chana sa hle a Kenya rama retreat nei chu anuam danglam hle a dorini nen po anin khom dun thei ani Henry chuan thatakin University of Arusha chu azirzowa an pola ati thaber ber te zinga atel phak ani a graduate nu in Henry chuan sabat in khom achun zom zela dorini nen po anin be pop zela a graduate nu kumnga a thin lung chu isua hnen hlanin baptisma achangta ani chumi nu chuan dorini hena in nei arota an pahni chuan anin nei tange nge ani tuna hian Henry le dorini te chuan fa pathum an neya Henry chu Tanzania sarkara civil servant na athoka antol chung ko hrana treasurer na chelin pathian rong abol mek ani tun quarter 13 sabat tholom thlen khat mangin University of Arusha mamo multipurpose hall sak ani donti asiatin alom thu asoi mol mai ani multipurpose building manghian University lama zirlai tam zok hip ani dona zirlai tam takten campus chunga hun an manzara ama anga thutak hria in Isu Krista an pomnge ka beiseya in 13 sabat tholom zara University of Arusha hian malsomna tam tak adong don ani tina soi 13 sabat tholom phal taka in thodon awangin lom thu kan soilok ani
khati zung kha tun chuma rong bolna chanchin kan ngai thlak thei chu ani